kugira ngo agire ibyo atugezaho ku bijyanye na siporo. Patrick, ngira ngo tuguhaye ikaze muri studio za Nyarwanda TV. Reka twongere kubasuhuza inshuti bakunzi ba Nyarwanda TV, tubahaye ikaze. Turagarutse rero mu kiganiro kijyanye n'amakuru ya siporo. Ugiye kukitugezaho rero akaba Patrick, araza kubibwira birambu, araje atubwire, turaje mu kanya. Ici c'est rien, si c'est rien. Turagarutse rero na wa munyamakuru wacu Patrick. Uraboneza? Ya, turaje rero kugira ngo agire ibyo atugezaho ku bijyanye na siporo. Patrick, ngira ngo tuguhaye ikaze muri studio za Nyarwanda TV. Amakuru yacu y'imikino reka tuyahereye hano mu Rwanda. Ni imikino ya shampiyona yakomezaga kuri iki cyumweru. Ikipe ya APR Football Club yatsinze ikipe ya Gorilla FC ibitego 2-1. Si umukino wabaga gusa, ikipe ya Rayon Sport yaje kuba yifatira Gasogi United. Yes. Yaje kuba ifata ikipe ya Gasogi United ikubita igitego 1-0. Igitego cyabonetse ku munota wa 95 w'umukino. Igitego cyatsinzwe n'umusore Sugira Ernest. Naho ku kijyanye n'amakuru i Burayi, ikipe ya Arsenal imaje kuba itsinda ikipe ya Crystal Palace itsinda igitego 1-0. Si iyo mikino yabaga gusa, ahubwo imikino ya UEFA Champions League iri gukomeza kuri uyu wa kabiri. Ikipe ya Manchester City yaje kuba ifata ikipe ya Paris Saint-Germain itsinda ibitego 2-1. Ya, ngira ngo rero abakunzi ba Nyarwanda TV nkuko bari kubibona kandi bari kubyumva, turaje aya makuru yacu tuyashyire. Patrick, rero ngira ngo nkuko umaze kubwira abakunzi ba Nyarwanda TV mu ncamake, duhereye rero kuri tariki ya mbere aho y'ukwezi kwa gatanu shampiyona yo mu Rwanda nibwo yatangiraga, ariko ntabwo byari byoroshye. Nyuma y'igihe kinini kirenga umwaka, shampiyona ikaza gusohokorwa, hakaza kubaho kutubahiriza amabwiriza. Ferwafa ikaza gufata gahunda y'uko ibisubitse imikino. Kuri tariki ya mbere rero yaje gusohokorwa, harimo imikino imwe n'imwe hano igaragara, nkaho APR FC yaje gutsinda ikipe ya Gorilla 2-1. Ngira ngo ni umukino wabashije gukurikira, ni umukino wari umeze ute? Ese ni bande batsinze ibyo bitego? Ni umukino mu by'ukuri wari ukomeye cyane. Ikipe ya APR Football Club yatangiye yataka ku munota wa 25 witwa umusore muto wita Musanze Turakedi. Yaje kuba afungura izamu ry'ikipe ya Gorilla. Igitego 1 cy'ikipe ya APR Football Club kiba kiranyoye. Mu by'ukuri si byaje kurangira. Mu gice cya kabiri hafi kigiye kurangira, uyu musore ku mupira waruvuye kwa Ombolenga Fitina uterwa santire neza uragenda usanga umusore bita Nshuti Innocent ahita wishyira mu izamu. Bibaye ibitego 2 by'ikipe ya APR. Ya, kandi noneho
mbere y'uko umukino utangira tuributsa abakunzi ba Nyarwanda TV yuko APR igikombe yatwaye muri sezo ya 2019-2020 icyo gikombe yagihawe mbere y'uko match y'uwo munsi itangira. Icyo gikombe mu by'ukuri yagihawe nk'uko byari biteganijwe, byari biri mu nshingano zo kuba batanga icyo gikombe. APR mu by'ukuri itwara igikombe itsinda ikipe ya Gorilla ni ibintu byiza cyane ku ikipe ya APR Football Club kuba yatsinze ikipe ya Gorilla itwara n'igikombe. Buriya kuba bahawe igikombe buriya kugira ngo batsindire match ntibyabahaye motivation. Toyota ni ibintu byumvikana gutangira uhabwa igikombe, andi makipe nako kantu ubu yarusha, utangiye uhabwa igikombe, utangiye utsinda, ni ibintu biba byumvikana. Bra rero APFC yatangiye gutanga ubutumwa no kuri iki gikombe cyane, kandi iyo tugiye mu mateka kuva ya APFC yashingwa, kuva shampiyona y'u Rwanda yatangira gukinwa, ntabwo muri shampiyona ku mukino ubanza APR iratsinda cyane, nako nta kantu twabibutse cyane. Reka tuve kuri uyu mukino rero tunyarukire ku mukino wa Rayon Sport aho yaje gutsinda Gasogi United igitego 1-0. Uyu mukino ngira ngo nanjye nabashije kuwukurikira. Uyu mukino byari byananiranye ari 0-0, ubona amakipe yose afite inyota yo gutsinda, ndetse naho abayobozi b'aya makipe bari bicaye. Afande Musamakweli ndetse n'abakapuriza muri Charles bakunze kwita Kenesi cyane, aho yarari rero uramuzi ntajya yiburira, yarari abajomba amagambo yagira ati ibiku bya Gasogi. Toyota ni umukino wari ukomeye cyane. Ikipe ya Rayon Sport yagombaga kwereka abafana bayo kuba ari ya Rayon itwara ibikombe, ijya mu mikino ya Afurika ikaza ifite igikombe, ikaba yagera no mu cyiciro cya kabiri. Ni ya Rayon Sport nayo yaje mu kibuga ishaka itsinzi, dore ko yaje itangira yataka ku munota wa 25. Uyu musore bita Idrissa Tanyogo yabonye uburyo bukomeye cyane, yari okaziyo yagombaga kuba yabyara igitego. Tanyogo yari yazonze ikipe ya Gasogi cyane ku buryo bwumvikana ko Tanyogo yabonye uburyo nka butatu bwiza cyane rwose, uretse ko bitaje ngira ngo Patrick Sugira Ernest yakomeje kuba shusho w'abareyo. Yego, ubwo twibuke neza muri Cameroon, ubwo Amavubi yatsindaga Togo ibitego 3-2. Uribuka ko yaje asimbuye agatsinda igitego cy'intsinzi, ari nabwo muri Kigali bavuga muri Guma mu Rugo bakarenga ku mabwiriza kubera ibyishimo. Ndetse uribuka hari umuntu umwe waje yirukanka rwose akenyeye n'agasume kubera ibyishimo cyane. Hariya mu mujyi, hariya za Shyorongi abantu bari bakubise buzuye. Noneho ubwo icyo twakomozagaho ni ukuvuga ngo Sugira akomeje kuba shusho w'Amavubi, kandi yabaye na shusho w'abareyo, atsinda ibitego aho bikenewe. Twibuke neza yatsinze igitego Abanyarwanda dusa naho twihebye. None ku munota wa 95 byananiranye, umusifuzi yenda guha mu ifirimbi, Sugira baraje abakubisemo igitego. Toyota ni Sugira waje usimbuye, mubyibuke neza. Sugira muze no kureba, Sugira yaje asimbuye ku munota nk'uwa 55 w'umukino. Sugira aza kwitwara neza ku mupira wa rukuruwe n'umusore bita Manase Mutatumbedi wavuye mu ikipe ya Gasogi United. Umusore araza arashenga abadefanseri araryamisha. Nyuma yaho Rayon Sport yari yabonye koroneri zigeze muri 5. Wibuke ko Rayon yabonye koroneri zigeze muri 5 zitera bakuramo. Rayon yakije umuriro, umupira wari uzamukanwe n'uyu musore Manase Mutatumbedi. Usanga Sugira aho yari yidemaritse neza, cyangwa se aho yari yahagaze, Sugira awutera neza, awudepoza mu isahamu. Igitego kimwe cya Rayon kiba kirinjiye, abareyo babyina intsinzi muri stade kabisa.
wabonaga ko ari abantu bishimiye igitego cy'iyi kipe ya Rayon. twibutsa abakunzi yuko nta mufana wari uri muri stade, ariko abayobozi abari bafite nyine ibyo bakora ba hafi muri Rayon bari bishimye cyane, ndetse wabonaga ko amabandorore y'amakipe ku bibuga ariyo yazaga mu mwanya w'abafana, ngira ngo byari ibintu byiza. Mu yindi mikino rero turaza kubabwira yuko ikipe ya Kiyovu Sport yaje gutsindwa na Rutsiro. Ikipe ya Kiyovu Sport yatsinzwe n'ikipe ya Rutsiro. Iyi Rutsiro mwabantu mwe, iyi kipe ivuye mu cyiciro cya kabiri yagufatiye ikipe ya Kiyovu Sport ikubita ibitego 2 ku gitego kimwe. Abantu barabyibuka, ni ibitego byaje byinjira, ubona Kiyovu Sport ni ikipe yahashye abakinnyi mu by'ukuri, ariko umwuka ni mubi mu ikipe ya Kiyovu. Ntabwo umwuka ari mwiza, n'ikigaragara ni uko Olivier Karekezi yaje mu Rwanda, akihagera ubuyobozi bwahise bumuhambiriza, baramubwira ati nyuma y'uko utwereka uko uri kwitwara ndetse no kugenda ukaza utinze imikino yaratangiye, tubaye tuguhambirije usubiyeyo muri Suwede ujye gusura umuryango, ubwo ibindi tuzaba tubitekereza. Ibi bintu bya Karekezi Olivier ku mbuga nkoranyambaga byavuzwe ngo Karekezi Olivier yaba yirukanwe mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ni ibintu bitarakonfamwa, ni ibintu batarakonfirma neza, ntabwo biraba official yuko uyu Karekezi Olivier yagiye, ariko mu by'ukuri iyi kipe ya Kiyovu gutsindwa n'ikipe ivuye mu cyiciro cya kabiri ni amarenga mabi kuri iyi kipe ya Kiyovu Sport ishaka igikombe muri iki cyiciro cya mbere. Ngira ngo iyo ugiye kureba umukinnyi ku mukinnyi ubona ko ari ikipe ikomeye kandi yakabaye itwara igikombe. Ngira ngo nyimara kubona abakinnyi yaguze n'uburyo yiteguye n'ubuyobozi bushyashya bugiyeho, urabizi Emedi Murare yishimiye ubuyobozi bugiyeho, atubwira ati mutubwire umuyobozi waba warigeze aparika bisi ya miliyoni 100 hano. Nyine wumva aratanga ibisubizo, mbese twese tubirebye tubona muri Kiyovu Sport ni ibintu bimeze neza, ariko mu kibuga wareba ukabona bihabanye n'ibyo twebwe twarebeshaga amaso. Toyota, abantu bitonde, iyi kipe ya Kiyovu ni ikipe yaguze abakinnyi bakimenye Yves, iragenda igubara abazidani. Ni ikipe yakagombye kuba itanga umusaruro, dore ko atari n'ikipe mbi, yakagombye kuba izigahatana ikaba yatwara igikombe cya shampiyona. Reka rero tubwire perezida wayo Juvenal atabari hakiri kare, kugira ngo kuko ari amafaranga aba yarashowe mu ikipe ku bakinnyi bakomeye. Reka tubwire perezida Juvenal atabarire hafi kugira ngo bitazapfa ubusa cyane. Si uwo mukino gusa wabaga, ahubwo ikipe ya Police FC yaragiye igufatira ikipe ya Intense iyi Nyabika ibitego 4 ku bitego 2. Urabyibuka cyane. Polisi iratanga ubutumwa cyane ikomeye, ni imwe mu ma ekipe ateye ubwoba. Ngewe narindi kuri stade, baraba Oze Savio yazamukanaga baro, mana nyagasani, yazamukanaga baro ku ruhande rw'iburyo, santere yari kuraga cyane, zagendaga zijya mu izamu, dore ko hari umupira Savio Nshuti yakaraze, uragenda ujye ku ruhande rw'uwo musore wavuye mu ikipe ya Rayon Sport wakinaga iburyo. Iradukunda Rado, urakoze cyane. Iradukunda Rado awutera neza cyane kuri uyu musore w'Ikayonza, yabivuze Oze, ahita adepoza mu izamu. Igitego cya mbere cy'ikipe ya Police FC kiba kigiye. Oze n'uw'Ikabarondo hariya, ndetse yize ku kigo cyariya GS Nyagasambu. Abantu barabizi Oze, uyu nawe ari gutanga ubutumwa, bamwitega. Oze yahamagaye mu ikipe y'igihugu Amavubi, ni umwana mu by'ukuri uri gutanga ubutumwa kuri Mashami Vincent. AS Kigali rero, AS Kigali yo ni ikipe yatsinze ibitego 4, itsinda ibitego 4 ku bitego 2.
abantu barabyibuka. yes. Reka rero dukomeze n'amakuru yacu. Amakuru yacu reka tuyakomereze i Burayi. Ikipe ya Arsenal nyuma yaho kuba iba imeze neza mu bihe byayo, ntekereza ko ikipe ya Arsenal kuba yatsinze uyu munsi Crystal Palace ni ibintu Arsenal urayireba ukabona si ya Arsenal ya kera. Arsenal ntabwo iratwiyereka cyane cyane, ariko ahantu mbona bipfira biva ku baherwe bayo. Abaherwe yabo projet bafite projet isa nkaho ari iy'ubucuruzi. Lewandowski bavuga bati tugiye kumanura intwaro zikomeye zize zihakane n'ayandi makipe zirwanira igikombe. Arsenal ubundi yagiye mu Bwongereza ikigurira Sergio Kun Aguero. Ntago Aguero ari bikeneye wenyine. Abaherwe bayo ntago ariyo projet bafite. Ubundi bakamanuye intwaro zose. Buriya reka nkwereke tugere kwa Real gatoya urebe. Real itanga ibishoboka byose kugira ngo intwaro zose ibe yazimanukana. Real irakomeye. Man City umutoza mwiza nka Pep Guardiola bakora ibishoboka byose kugira ngo bamwibikeho. Barcelona iratsindwa gatoya ibintu bikadogera. Biva hehe? Biva mu perezida b'amakipe cyangwa se mu buyobozi indani. Buriya iyo bafite projet yo gucuruza ntabwo ushobora guhatanira igikombe. Ariko uzarebe amakipe akunze guhatanira igikombe ni amakipe ashoramo amafaranga akagura abakinnyi bakomeye cyane. Niyo mpamvu rero twari tuvuze kuri Arsenal iyi ngiyi nubwo itsinda ariko iratsinda. Ubona ni ikipe iri aho ngaho n'ubundi nubwo yatsinze Crystal Palace, ariko urareba ugasanga bari ku rwego rumwe, ibyo bakina ni bimwe. Yego Toyota ibya Arsenal tubyihorere twigire ku mikino ya UEFA Champions League yakomezaga. Ni ikipe ya Manchester City mu by'ukuri bigoranye yakuye amanota 3 ku ikipe ya Paris Saint-Germain igitsinda ibitego 2 ku gitego. Ngira ngo uyu mukino nabashije kuwukurikira. Uyu mukino ugitangira Paris Saint-Germain yakubisemo igitego. Yego ndavuga ni uko biri kose City ishobora kuza kubatizwa hano cyangwa se igakubitwa urunganda bitewe n'uburyo njyewe igitego cyagiyemo. Noneho kigiyemo hakiri kare natekereza Kylian Mbappé, natekereza Neymar Dos Santos Junior umunyabrazil, natekereza Di Maria bakunze kwita amatwi cyane. avuga ni none nareba iyo squad ya Paris Saint-Germain nkaza kuvuga ni ibi bintu ntibiri buze koroha. Ariko naje buriya umutoza hariya nakeka ko yatsinze undi kugira ngo Man City ize ikubitemo igitego ubona idakomveka ishyiremo icya kabiri. Kugira ngo Patrick ni ibintu nanjye byangoye gusa n'ubyiyumvisha wabibonye utewe wabifasha. Toyota ni ikipe ya Paris Saint-Germain mu by'ukuri yatangiye yataka, yatangiye ku mupira mwiza uzamukanwe na Angel Di Maria. Umupira uza kujya muri kona, uyu Di Maria aza kuyitera neza iragenda isanga umusore wa Paris Saint-Germain ahita depoza mu izamu. Kapiteni igitego cye cya mbere baragitsinze. Ikipe ya Manchester City ibitsinzwe igitego kimwe. Ku munota wa 45 w'umukino mu gice cya kabiri ikipe ya Paris Saint-Germain n'ubundi yari yakomeje gucurika ikibuga. Iyi kipe ya Manchester City mu by'ukuri abantu twese twarebaga uyu mukino twumvaga atari ikipe yaza ngo itsinde ikipe ya Paris Saint-Germain igitsindira iwabo. Parc des Princes ku kibuga cya Paris Saint-Germain cyane. Ntibyatinze ku munota wa 45 w'umukino umusifuzi yahise asifura ngo umukino w'igice cya mbere uburarangiye ikipe ya Paris Saint-Germain iyoboye n'igitego kimwe. Mu gice cya kabiri ni ikipe ya Manchester City yaje ikuramo abakinnyi bagiye batandukanye. Bara umutoza Pep Guardiola abwira ba Ruben Dias bari ba Sergio Kun Aguero ba De Bruyne n'abakinnyi bakuru baje kuza gufasha ikipe ya Manchester City ku mupira wari uzamukanye na
Kevin De Bruyne. ya Uyu De Bruyne baza kumukorera ikosa ibaye kufura yaje guhanwa neza na Kevin De Bruyne. Uyu mubirigi ntabwo yoroshye, yagukaragiye kufura wa muntu nagize ubwoba ruhehemure, yakaraze kufura iragenda iruhukira mu izamu. Igitego 1-1, Manchester City 1, ikipe ya Paris Saint-Germain 1. ya ese ko Paris Saint-Germain yatsinzwe kandi tubona yuko ikomeye kandi ifite ingufu, na Man City sagafu kw'imvugo rimwe, zose ntiziratwaraho iki gikombe cya UEFA Champions League, zose zirakishakisha. Ese mu mukino wo kwishyura bizagenda bite? Reka tubihenga amaso, ahubwo reka tunyarukire ku mukino wundi ukurikiyeho dusoza, umukino wahuje Chelsea na Real de Madrid. Ese uyu mukino wawubonye ute? Chelsea ibiridugaduze idakonveka. Patrick, Chelsea ibiridugaduze ibinganyije, niko navuga, ibinganyije na Real igitego 1-1. Ese muri uriya mukino nta byinshi turi buvugeho, ariko wavugaho gatoya kugira ngo Toyota ni ibintu byumvikana. Chelsea yaje ifite icyakane, ni amakipe makuru, ariko ikipe ya Real de Madrid ni ikipe ya Chelsea mu by'ukuri yatangiye neza, ibifunguye amazamu, ariko bidatinze uyu musore Benzema Mustafa aza kwishyurira ikipe ya Real, ibiza kurangira ari igitego 1-1. ya rero reka tubwire abakunzi ba Nyarwa TV, yangira ngo rero bakunzi ba Nyarwa TV, imikino ya Champions League nakagaruka naho kwa kabiri. Reka duse n'abasoreza ahangaha, turaducumbitse kubera amasaha, umwanya uba ari mutoya. Rero reka tubashimire tubabwira ngo nakagaruka. Yari wa mukunzi wanyu mumenyereye Toyota ndetse na Patrick. Nagushimira wakoze. Ya nakagaruka. Kuri APR Football Club Champions. Ici c'est rien.